Dobrodošli u vrtić Vezeni most Kalesija. Vrtić Vezeni most Kalesija je zvanično otvorio vrata svojim posjetiocima. Lijepo uređene prostorije sa iscrtanim likovima iz crtića šarenilo i boje najprije su zapazili maleni gosti, a nasmijani domaćini i raspoloženo osoblje sa radošću je dočekalo svoje posjetioce. Roditelji i djeca imali su priliku upoznati se sa vaspitačicama, informisati o uslovima i radu vrtića, igrati se i upoznati nove drugare. Vesela i nasmijana družina uz pomoć vaspitačica je crtala, pisala u centrima namijenjenim za edukaciju. Vrtić se sastoji od centra za početno čitanje i pisanje, art centra, manipulativnog centra, centra za edukaciju, kutka za igru. Također vrtić je komforno opremljen i za djecu nižeg uzrasta, pa se nalazi i posebna prostorija za njihov boravak. Zvanično vrtić sa radom počinje u četvrtak 1.7.2021. godine, kada se vrši upis djece, a domaćini najavljuju dolazak klauna, fotografisanje i još mnogo zanimljivog sadržaja. Vrtić Vezeni most je privatna predškolska ustanova, osnovana sa ciljem da djeci pruži bezbrižan i siguran boravak, predškolski odgoj i obrazovanje, a o mališanima brine i sa njima radi stručno ljubazno osoblje, koje vam u svakom trenutku stoji na raspolaganju. Vrata našeg vrtića od danas su otvorena, dođite da se družimo i sklapamo nova prijateljstva.